Assalamu alaikum. Hocam e, Yunus Vaki Lütfen şuuz kanıge kitap Jali Tahlil Joz ki Yunus Vaki şuaz Lütfen de kitap Tahlil Joz ya geçili tazni beşkandi Sarhani Vanagi biname TV müşaira ki Mir Baruz Khan Nafkari Mir Baruz Khan Mearjusha utizala ra okonda زودكا مني نانان دركا منوچي كيوي مشاعرنت منوچي كيوي مشاعرنت يك بجا منا پوجگيو دا پوجگين چشمه بيت که من پس بکپم من چوشي مشاعره من چوشي مشاعره و نیم بله موز هزار کالدار رسید میشه روچ شامه میشه روچ شام بنت آئیے زالا وادی آئیے شاعری باروا اشکت گڑ کھمی حیران و حبکب منت دمانیا پد وتی حیرانی پروشتو در رہے بگو تو زنا کدی شاعری بوتگے تو زنا کدی شاعری بوتگے من دیر انت ما شاعری کا گاؤں چتی گرگا پیسر ما شاعری بوتگوں میں ارجوش گون جوشو جوزگا پسودات تیوی پیسے کوٹا استریبکا تیوی پیسے کوٹا استریبکا بلے کمو درافشیت ٹیوی اسکرینا ہزاران مردوں مارا گندی چشمه بید که تیوی پروڈوسر مارگون ای جنڈی پوچان در بکند من زانا انچو دست جنی که تمہارا چا مشاعرہ پشت گیجے من زانا تو انچو دست جنہ گئے تمہارا چا مشاعرہ پشت گیجے ہو ہمیں ہزاریں کالداران برائنے ہمیں ہزاریں کالداران برائنے اندگے درستے شاعر اسکیشن سر بوتگند انو منا دل مراد میرا پون کت و تارا زوتا زود سر بکن پرچک درست شاعر ٹیویا پوچتگند آیا گو ہمیں حبران و تیزالا راما بست زالا نان مرد دیما داتن تو کہ آپ مشاعرہ سک بیتائی رت پد درستگی کریپی سے نیمگا زوتا زود چسلی کریپی سے نیمگا کہ زوتا چزود استری کنگیت وادی که زالا کریپی سے وادی که زالا کریپی چا درنجگی جاگایا جال ایرکوت یا کہ وچ کوٹا ہمچی بوئی پیدا کت کہ گوشے ایک کوٹ چا افغانی لنڈ بازارا انو پباز ورتگو آورتگش دومی کوٹ تہی نیمگا چونڈ راڈا رت گوشے 10 سال کہ مشکان ہوتی چوک چوریگا ہوتی لوگ جوڑ کرتگت
آئیے زالا واد کوٹے ای ہاری دیست گوڑا آئیے در رائیں بگو ای تریپی سے کوٹ چو دیگان مزارے ہرجینا انت چو دیگان مزارے ہرجینا انت ایشیا ایشیرا مشکاں ہوتی ہر جام سے تک تو ایشیا گورکنے تو ایشیا گورکنے ہو ٹی وی مشاعرہ روے جنے ای گپانی اشکنگا میر جذباتی بوتو در رائیں او منزانان تردد شرین کار دستی نہیں تردد شرین کار دست نہیں نبوت تی کوٹے استری کنگے تی دپ توار گوارگو روت اگر تی دپ توار کسی گوشان بکپیت گوڑا منا بدنام رسوا کند گوڑا منا بدنام رسوا کند چیا کہ ڈانا منی بستار ہنچو برز بلند ہر کس کی من گندید گوڑا گوشید کہ یک مزن و ٹوی مردے یک مزن و ٹوی مردمی تی ہمیں ککارو جگہ اگر کسی گوشہ میں کپن گڑمن چھوڑی نانے مردم نبان گڑمن چھوڑی نانے مردم نبان بلسگی زالا ہمیں آڑالان کوٹ زوزوت استری کتو مرد دیما ایرکوت آئیے پیشتاپیا گلوتکی کوٹی گورا کرت تھائی چپو کے بڑا گٹائی بست تچا بے پر ٹی وی نیمگا راداگ بود وادی کے آچا لوگا ڈن درکت گوڑا ہمیں لوگ نزدیکا آئیے گو شہر نامداریں شاعرہ اکبر گشکوریہ بکوارت گشکوریہ وادی آئیے ای برادریں دروشم دیست گوڑا چا آئیے پولی کت وجہ میار جوش مروچی حیریں تو ہنچو بے گمانیو اشتاپیا روا گئے مروچی چوشیں تھری پیسو پتا ہنچو جلدی گوشیں ناکو چارلیے ہر ہاتھ چوش تیز نروت ناکو چارلیے ہر چوش تیز نروت میں آر جوشہ در رہے ہیں یار گشکوری مروچی ٹی وی مشاور مروچی ٹی وی مشاعریں ترکہ سے حال نہ داتا اکبر گشکوریہ پسو دا می ڈونے وار نزگاریں شاعران کئی حال دن بجا نہ مارا گریڈی ہست نہ ٹی وی کسی می پجارو کے می ڈونے واری نانا کسی چل حریدہ جفت نکن آئیہ نامداریں شاعر اکبر گشکوریہ را اللہ حافظ کتو ہنچو در شد کے گوشے لشکر آئی پدا کتھگ ہلا بلوٹ وطارا ٹی وی سر کرت درست شاعر ٹی وی میک اپ روما میک اپ کرنا گئے تھے
آئیے شکر گپ کے من پوادو اتارا مشاعرہ سرکت وادی کے شاعر چمے کا بروما چھوٹت شاعر چمے کا بروما چھوٹتے گڑ پروڈیوسر آنا مشاعرے اسٹوڈیو بوٹ اودا مائک کیمرہ دومی اسباب منڈتگتے گو اسٹوڈیو نندگا چمیار جوش لوگا فونی آت کر کہ آئیے زارے فونت زالا فون تا آئیے را گوشت کہ امی مشاعرے زرانی تا پمن یک کیری نور کارڈ نیسری پسی گوشت بہادر بیارگون آئیے گوشت امی مشاعرے زران تا ہمن یک کیری نور کارڈ اور نیسی پسی گوشت بہادر بیارگون ای گپ اشکنگا ہیسنگت تو پانی بند کتو ددا گوشتی کے ای جن نظم کے ایشیا منا آپی سنگار رسل تک مشاعرے زر منی چیزی روچے ہرچو درچن یا منی شان پتو موبائل کارڈ بلا بہتر کنم دمان رند مشاعرہ بندات بو گئے جارجنگ بود دمان رند مشاعرے بندات بوگے جارجنک بود کہ مشاعرے جارچینا واجی ملنگ موجہ چپاکیں کلام تلاوت رند مشاعرے بندات بود چدرست پیش شعر وانگے حاضرہ واجی میار جوشا گوانکو جنک بود آیا گو اس شعر وانگا اتی شعر دفگار کت چگورا کش نو مهرگو لاسا جست بکن گوشان سور الماسا کیویا دشا نو بلوک پوت سر بکپ لانچه چه بندرا باسا کیویا دشا نو بلوک پوت سر بکپ لانچه چه بندرا باسا ما امیتابو تو سری دیوی من جنا سوتو تو بکن پراسا وہ ہمیں شعر اشکنگا در مراد میر کے اس شعری دیوان پاک واجہات آئیے سرگوشی جن پر رتکند آئی را برداشت نبو تو در رائیں تو یار میر جوش لجے پا بہا بزور ای شعر تھیگین ای شعر و غلام حسین شوازی گنت کہ آئیے کتاب جرلہار تقدیم 56 سرائنٹ تو پا کلدارو جو پہ آترا دیگری شعر دوزی کنے گو ایک گپ پہ اشکنگا دیکھ بازیں شاعر کے شعری دیوان تہا نندوکتے ہم شعر دوزی
آیا ہم شعر دوزی کتگاتے ہیں آن شاید که دیگر راه نیست چشمه بیست ما چو میار جوش رنگ بدنام رسوا ببین گوڑا آچو پولگه دولا دوزکایی یک یک چه استیجوا پادات کم تو در آیم بوده همیشه انتا یک دوزن شاعریا هلگوش کتگد هلگوش کتگد که میار جوشا را کلام جد که آئیا می ہزاریں کالدار برائیں این نیمگا مشاعره پروڈیوسرا شعری دیوانی بوندات کنگوا گوشت امی جاوران تا میار جوش چو بید دارا دراگت چو بید دارا دراگت پرچه که مروچی آئیا ٹی وی اسٹیشن ہوتی پہتائیں آتی چندگا بے سوا بوتگت آئیے لونٹ ہوشکتن آئیے دلے تا وتا چمپٹ جت کہ منا ہت کلندر جت ما مرچی گورگو رضوا بوتام بدنامی ہوتی جاگا بلے ہزاریں کالداران شتند دلمراد میر کے شعری دیوان پاک واجات ہشگت کہ این مشاعره تا این کس دوزی شاعرن نون دیگه چی پش کپتر آ شعری دیوان مهمان جلو پروڈیوسر سر زار دیتو گوشتی ای که شمه تیوی بلوچی شعر دیوانه نهاله ای که شمه تیوی بلوچی شعر دیوانه نهاله دیگه برای منا ای شعری دیوانه دعوت مدید من این کس دوزن شاعران پاواز بوت نکنم دیگه دوریت که تیوی شعری مزسان هموک پا دیمی شاعران دعوت دیگ بوتن نو همی وادن اتکا که هموک پا دیمی لطیو داری ادکائن تو دوزی کتگه شهرانا وانن تو پشتا ماندین تو چادر سندن تو روند پروڈیوسرا وادی بلوچی شہران دیوان ای حال دیست آئی درائن کہ منا چی معلوم انت کہ ای دوزن شاعران چیزو پیسر یک کدورنده همیشه مشاعره بار زرتگو منی حیالا آیا پیسری که این شاعران دوزی کتگو بوتگن پا هزار کالدار حاضرہ وتی زهان و کس چو بدنام و لگسمال نکن چه مروچیا رند بلوچی شعری دیوان بند نو کسا را ادا پا شعر وانگا لوٹائنگ نبید شما شاعر نه شما دوست و ساچین شاعرید
منتظر وجہ محتاط بلوچی کوئٹہ نمبر 2014 تقدیم 11 تا 9 عبدالغفور دیور خاص کون ملنگ